Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sempajangnya narampai ale malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah itu setara nilainya dengan bangun satu malam penuh untuk melaksanakan salat tahajud. Jadi situnganna ia sempajangi merajin napakangkan reko taudena makanja tepat napole ripong Allah Subhanahu wa taala. Makanya bikin ngewat dingi mapite tawe maka da sininna sampajange lima waktu marajit tapakang ka okoy lalan na masigi maka satu salat jangan tinggalkan. Ang kasid di sampajang dari 5 salat yang ada aja lalu na dita jamai secara berjamaah utamanya di masjid ini itu sampaja subuh. Magai tidak usah kita terlalu jauh. Tanya sampaja subuh bawang, bahkan sampaja sunnah rawatib yolona sampaja subuh maka dia nabita raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Don rakang sampaja sunnah fajar iya tu sitonganna arae denang kana kada sampaja subuh maka da metomi salatul fajr. Idi tomia tu ogi maka dah sampai subuh. Nasaba ini istilahkan pakai subuh tapi sitongan na tu maka dah metomi tu ko arae salat fajar. Jadi namasu adalah salat subuh. Salat sunnah subuh yang 2 rakaat ini sesudah azan subuh makin nabita khairum minad dunya wa ma fiha. Masarolabbi nayalino lololisa. Jadi sitongan na ia kumasam paya sunnah subuki namode na tumillaw doang untuk kehidupan dunia. Dena tumillaw doang maka dalumu yang daliku aling kemudahan dalam usahaku pasalama ka nasabak makadani nabita don rakas sampai sunnah subuh masarolak di inayalino lololisa. Jadi sitongan na itu sampai sunnah subuh menjadi doa untuk kehidupan dunia. Jadi makanya usaha kami jangan tinggalkan itu. Tapi kami matoje roidi istilahnya iya naharo biasa di awal-awal ceramah ketu dakwaku biasa makada yero ibadah yang penting dicemui tapi gau nanti setelah banyak membaca hadis-hadis Nabi kemudian melihat penjelasan para ulama di dalam beberapa kitab-kitab napaka mala kesimpulan makada
ina macay tau pandrita rioloy nasaba malom masaka ipat disengenna nasabari na makibuaci di ketetapan dalam kehidupan umat beragama, maka dapat kui carana na ibagi waktu. Jadi ya rokok agama yang Pak Bu, angka waktu memato na patentu pun Allah Ta'ala, maka dia ko waktu makui aku makanja mujamai. Angka. Jadi dia na to mak bu tak taruh maka siwiang. Ko tau mapahang, kaya na barakna. Ko to tama masigi. Kamana sayero ang kaparenta sebelum tudangi koto pole bolairo pole saliwang ang kayasa sampaya sunat tetul masjid ya kui pak bicarogi maka da mapakaraja masigi ia sampajangi nasuruangan nabitta untuk ipigau tapi angka nang kawattu na deni pigau iya tu angka nang kawattu deni pigau kega ia kok bangi tahu deni pigau itu tato bambi jolo dia tudang padahal wadingi masam paja pak wadingi masam paja ya kok bangi tahu wadingi masam paja tapi magai iya kok masam paja sunnah tetul masjiki iya kok bangi tahu asa sampajata tapi ikalai apalan na rekodeta sampajang tabali bi bangi jadi ibadah yang paling utama pada saat azan dikumandangkan namo matangangi mengaji papisau toy papisau ini apa makadai nabita siapa yang mendengarkan azan kemudian menjawab dan membaca doa sesudah azan maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir itu jaminan jadi namo matangat telepa korangi natako batawe tatutui magai bangkeroki nareko ya tu tapigau dia tabali di bangi padahal pada ibadah pada iya na tu na mega tahu pa akalan na minapake maka siwiyang di na iya na rupai makaraka mo na tahu pandrita ina macay tahu pandrita rioloy iya na ro malingi katatapa maka iya ko makuye apisaw ko padahal masing-masing ibadah ro masing-masing niga tahu maka na maja ako mangaji tahu maka kanja betungan ako tumak bila pahala luar biasa kalau ko to kilala masigi luar biasa tapi magi ni papisaw na sabayase iya ro mangkalingi bangero na to mamako betungan na aja na to bicara lino ya ro masuk na to mamako ibali bi bangi menjawab azan bahkan dua telu pak doang ngoko to pak engka ko hadis saya uruntu maka dia ko bangi tahu na baca hayyal al falah ibaca ibali bi makadaki hayyal al falah napa ibaca Allahumma rabb hasidi da'wati tammati was sadiqatil mustajabati al mustajabul laha da'watul haq itulah baca kadua pangkepak dongan nai mondri ko makadani la ilaha illallah masalawa ki jolo Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad Allahumma rabb hasidi da'wati tamma was salatul qaimati sayidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad engkau dia tambahi sebab memang hadis saya dua angka pakai inna kala tukhliful mi'at angka to dia nak pakai inna kala tukhliful mi'at memang ada dua hadisnya ini mani bawa ke kami tak pakai itu make tambah inna kala tukhliful mi'at silahkan dia tambah silahkan tidak masalah iya naro jaminan maka dia nabita iya kau napigau iya tu tahu itu kau bangi tahu setiap mendengarkan azan tak bagi ni tahu pandita maka dia mi kau bawa tu sampajang ya kok bangok kumi HP ya nah itu dengan pak kata tu tahu mala nada daring nada agak sana panggil itu azan engkau tahu mala nada panggil itu ayat-ayat Quran yang kedua tahu tahu pandita tahu kita tahu matika tahu pandita matika maka dia ron nada panggil ya kok ki HP aja na tahu pakai ayat aja na tahu pakai ayat-ayat nada panggil magai ajak kam manapay si polo de na lattu ya roya si polo na baca tappa mo pasay itu polo nito nada panggil ta betul na ya kunabel kita ya romoni biasa tong kapake ro misalnya maka da surah al-kausar napi maka da inna atay na tappa pasa ni itu jadi maka da ajak lebih baik memilih yang lain tapi angka to maka da de na marigagah
daripada elok danduk itu. Jadi mak dupa-dupa ia makan mak dupa-dupa tu, tapi aku tahu matika lebih baik tidak. Kemudian waktu kau tahu mak bicara waktu sih pak sampaiannya lagi kau tahu melong malah dasar kadangkala dia perhatikan kita maka angka sampajang ya ini lainnya madari dia perhatikan kega termasuk nare kopura ki mas sampajang ngissa untuk pindah ke sholat tarwih kangang ke sampaja sunnah imun rinna isa itu mega tahu dia perhatikan ini padahal kotomelo marengki pahala ya si ia palan na sampaja sunnah patan rakang imun rinna isa na iya tarawih namo 20 rakatala ya si karena sampaja sunnah imun rinna isa dia adalah rawatib napa angka pasan na nabita maka danigi mas sampaja patan rakang imun rinna isa pada nareko mas sampayang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti kotomelo reke sampaya sunnah imun rinaisa itu sama nilainya dengan 400.000 rakaat. Apa datu saburakanna? Angka gamule jamiro sampayang apa datu saburakanna? 20 lagi ko matarawih temi ka mangilut tu na denul lemale apalagi ko tomakalana padatu sapu napatandra kami sampaja nasa nabite wasiat na nabite lokko ale na paguluta Aisyah siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya rawatib moro na masuk pasapina sampajang isya imun rin nami sesudah sholat isya maka nabita pada nareko mas sampaja ko patandrakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi dia tu le kami pasisele kene maka da ami pasisele ku sore monri ila birangi sampaja sunnah patan rakangi monri nesa nia sampaja sunnah tarawih walaupun dia sampai 20 rakaat kotomelo mak bicara keutamaan tapi aja tu si tak kada mas sampaja sunnah isaban api aja na tarawih wade itu jadi dia nak koro kata na betongan nami kami tahu na capa ya sampajange kolawi matarawih ina pura masam pajalan nisa soro ni tudang tajang tarawih dia na jamai yana tu tahu rugi lada pada 4 rakaat ini maka dawe macipi-cipi apa je tu stas ko patan rakani jaman na metode menre partakole makale lihat tu sading to maka de masam pajasunna kung kani partakole atau kani padao magampang langsung ngapa tajama aja tetari tahaya pamulang rakaat pertama nasi barak, kedua tadi pangumpu langsung maka di rakaat ketiga pak ia tu sampai sunnah makero wadi langsung apa bahkan engkau runtuk ko hadis ni Imam Bukhari nabi ta mas sampai sunnah patan rakai yolona loroe dena tari tahayya palawangan langsung ambil 4 rakaat laitana ibi nabi ta ko sahabat maka dawita ki mas sampai sunnah patan rakai yolona loroe maka dia nabi ta iya na waktu makan jalada nasabat tak buka pintu nalangi malaikat akan mengantar doa siapa yang berdoa di saat itu ya na tunah kada to pandita makan jalada tu ipake milau dong sampai sunnah yolona sampai loroe sesudah asan duhur to maka de mas sampai sunnah patan rakai napa ipake milau dong karena di situ Allah membuka pintu langit hadis Imam Bukhari. Jadi ini mani kami terpakai toh itu ngana mai kamu lalang. Kemudian engkau tu maka lele matarawih tapi dia na witir. Itu kata maka lele tiro maka dana pura matarawih pak dia na witir riwa ba mani mama kasusuran dia nonro iya ko mawitir nyok bolana makanja tapi tomak deke pahala gare tomak deke pahala iya ko okoi bola tama witiri mak bere jamak moki ka de kega yase bere jamak enanya masa paja jadi dia masa paja jadi dia tu bere jamak tu makanya nareko pura ki matarawe agangkul yang kita witiri maka dawai matako apa ni ya kau bicara tako aja nampak tarawih awitiri bawan maka mana kau ustaz degaga jaminat tau matarawih dicintai oleh Allah tapi ia witiri mana sejaminan siapa yang berwitir maka dia adalah kekasih Allah jaminan ini makanya maka Nabi tak aja lalu nade ma witiri walau rakaatan namun sirakami maka dana melo kak mas sampaja pe mengustasiak kuan ni
nama dari ko moto ka man nasusubo masampaja tahajud na di na marigaga maka na pura na mawitiri di na marigaga iya minatyan inabitta ko akadua ki mawitiri siwani maka kami nabitta lawit rani lapil lain di na wat ditakbe kadua te mawitiri siwani maka dawasan katau maka da witiri patutu sampayang di naga sampayang imon rinna alena mitu maka da itu bahanya alina mi atu makada mi nabi akhirkan witirmu nasaba natengi nabi mau witiri narekopura ki masam pajang mangaribi apa angka mau pasam pajang isa pura pi masam pajang isa ta witiri maka nang kaga sahabat pigawi ternyata gostas semi ba macaramangi angka Abu Hurairah iya Abu Hurairah si bawa Ibnu Abbas iya napura masam paja sunnah isa langsung mawitiri talun rakam tapi moto matoi masam paja tahajud iya na riwayatkan aku nabita maka da aja muak kedua mawitiri si bani mana sama guru langsung aku nabita nabita to papodangi langsung na isa to nabita kada mawitiri tapi ipodami maka da aja na bek kedua mawitiri si bani moto mas sampajang pani dia mereka jadi tania patutu na sampajangnya itu witiri layu usaha kami diambil diakhirkan masuk na tania mengakhirkan sama sholat tapi sampajang perlu apa denawat dito mawitiri koto pura mas sampajang mengaribi apa angka mau pas sampajang isah tapahan nih pangkat tu tahu deh sisa deh merajawa nasad deh ya na pura mawitiri tadi naga sampajang imon rin aja tahu napi mau sampajang sunat subuh ini makanya aja tahu kasih tu tahu makada angka GP sampajang tahajud kurang malangi wasa tarawih ni dia naga ada sampajang tahajud kurang malangi makadai Aisyah iya ro sampajang na nabita denang kanaliwangi 10 rakana denang kanaliwangi 10 rakana sampai jam penina nabita tidak pernah lewat melebihi 13 rakaat kaya sa 10 arwa engkato hadesa makada denaliwangi 10 sidi engkato cara mana guru takemu biasa wang kalingar guru takali sidendre makada iya naji Aisyah papangyawangi tahu apa dua agak-agak na pau pada tapi lengi manu na makadai sampai jam panina nabi tadi nang kenali wong 10 sidi rakam jadi arwa tambah telu tau 10 sidi tau iya engkato hade sana ai sama to pawi maka dia ro nabi ta ko sampai jam pani 10 telu rakana dia kenal bisa 10 sidi ko 10 telu nalap biar lau talusuri wi iya penjelasannya lau engka haddes lau runtuk maka daka iya na kapan na sileang haddes nabi na pawe Aisyah angka tu na jama Muhammadiyah mi marepat jama ya witai di buka masjid Muhammadiyah deni jama iya komelo imat tarawe angka tu sampaja sunnah na jama 2 rakam tapi degaga pangupuna Fatihah mi na japu na baca na perokok sampaja sunnah pamanasan Tapaham mo sa pamanasan tanya latihan sampai sunnah pamanasan deka pangupuna Fatihah minabaca ya nalatu na Fatihah rokok ni napake ya tu ko matarawi jadi ya rojolo na jama na pamatarawi jadi ya ro nabitta ko moto iko purai liu ro moto ina piya rojo na jama de na tari pangupuna perokok ya na ro nasa salat sunnah miftahul lail pak buka sampai jam peni maginya sepak buka apa dia pernah makan jala ada penat dinna betul kan daro betul kan aku dia pernah makan jala ada kan dia pernah sa imbala da role muna pura ko je tuliu magai jame jolo ia pamanasa dia ni tadi pangupu rokok ni ko latu ipatihai Muhammadiyah bita na tempatkan nyoko sampai ja sunat tarawih kalau di Muhammadiyah itu tapi dia sakala makomana ga Muhammadiyah angka 2 telu masih na pura runtuk apa itu ya apa dia upa aja mak guru kenro hukum Muhammadiyah pak disangamo jadi iya miko makadaki tahu makanja panapa melo ya pak disangan na ide itu na makura-kura tu pak disangan taruntu ya namo tu pak boto kato pak disangan ko tu dia la aja takkan aja na pak boto dia na wadi ya miko meki mali mancaji guru na le na meta cio dia man rasa itu sakit macio boto iya ko dece tatai dece ya aja takkan latu hatta yaumil qiyamah namo boto ja ko jame mati tatai maja aja tak ada ustaz pawina nama ustaz pak guri ko majaya aja tak curi
Kan makiro. Ya ko deceng. Jadi mako memang itu agama. Aja na to mabela. Abu Hurairah lagi. Okui belisi mak guru. Aga na guru ayak kursi. Ya aja tak ada deno memelo malai. Setan mana sana setan. Mana sana belisi. Pak guru ayak kursi. Abu Hurairah. Apa makade nai podangnya Abu Hurairah. Tak tama ka kilala na budaka Romamo Abu Hurairah. De naga tak buka. Jendela tak tutup. Pintu tak tutup, tak kunci mana, magi nang ketama ka. Taselang Abu Hurairah rasa jadi ko cara mutama. Na tala cak mana to gagen man ketama ko minau ka Roma. Na sa iya ro kala bihaku ya ulet tama ko de na tak buka gagen. Itu tapa maka de Abu Hurairah Pak Guru. Ni na ro na Pak Laitik ni maka de belisi belomo Pak Guru tapi sarak na lapas sanga. Aja butik ka nga. Pak Purani nasakira ngo ko to tian na yaro onra karoma saka. Urang nasakira nasa de meka bawa kalau kena bita pada ni sagi makan dibeli silo po aje pala iya nak kada de meka bawa kalau kena bita nasai de lau Pak Guru ko agawat di mubaca na de ulit tamay ukilalan maka de burere ya to ko mo Pak Guru mo ka ula pesak ko nasang baca ayat kursi ibeli si mato tu Pak Guru podai na bita maka na baca ayat kursi supaya dia utama nak season ni lapor ko na bita la tay masa pa sugo na kana bita kana sa tamu mo burera ni sabi man na bita aga na sa tamu mo maka de burero majanci ka maka na meka ba walo si runtu idi pura ni wasaki rango kaliri on na podama maka na ko cara ko utama na de na tabuka ya tu jendela si bapinte maka de burera ya ko mo Pak Guru ka laula pasak ko de uti ko na bita pak minta ula da si runtu na bita pak de ni sanya burera maka de beli si ni asa mikrani gaji tomato minau ka Roma ibeli si mata pa tahu dia jamu mata pala dak kong katau maka dah tahu ya ibeli si kama jadi mama dari ko to mabalu mepi batai na patulian ke kacing-kacing au konroge mabalu ibeli si je ya tu mata pa tahu pak tulian na tu yempai na den tolo masampajang itu dia timoki tapi dia toga ka apa ko baranti jadi makanya lai Pak Guru kada baca ya ko mu baca ya dia ulet tamai agana sanabita mapamulai Nabi Adam na balle di nang kena bicara tongang itu tahu itu tu lima balle tapi napan na tu de nak balle itu kan jadi makanya Nabi na bodangnya burer napan na tu de na balle ko tongang itu ya kong kagaga mu baca mu ya tu de na tama makanya burer ni gaya ya Rasulullah makanya Nabi ya nanti beli si apa makanya burer iya naron jadi itu nanali sahabat jadi ya ilmu na Abu Hurairah ya naron makada na isangi makada na Pak Guru itu nabita makada ya kumututu jendelamu mututu pintumu baca ya kursi oh makai garupan na pau tau pandrite tanya bawa pintu tanya bawa jendela nasa mututu bempa mu baca ya kursi mututu yanre mu baca ya kursi aja na jaru-jaru setan baca ya kursi pokokna ya nang kabempa ko may aga ko may anu wadding non roijing baca ya ro lamari mututu baca aja na tamay ibelisi betongan na usahakan aja na samay setan apa ya tori baca na tatutu na de na tama yan na to na makai ka iya ko kihat desa meron na po makada jendela si bawa pintu itu tu korewengi ibaca supaya aja tama setan pak ya tu setan pak ya na tatte lima na liwa maka susuran ni yan ang kanana makaralarak kumelo mangaribi setan tu ya tu gitu apa makadai nabita kumelo ilabu matanas suruh anak-anakmu masuk jangan bermain aja nasui saliwa macule suruh tama ilacak ni tangakmu tutup ni jendelamu onron na jing itu masuk yana tu ampa ya tete masampaja kumelabu matanas kumacala ni matanas dia nawa dito masampaja ko to masikiri mani natek na dito masampaja apa ya sangi tanduk setan kun itu jingi masumanang setange masumanang masompa apa mata somina sompa yana tu niya sa tanduk setan dia nawat dingi tu pak jadi ako mang ina tu ampe ko to makareso to ko to mangaribi ay lasa je mega ko to polena jadi na melo na labu matan so tutu di ko to makbalu itutu ni aja na to lima kada yam mapa aja na pura nato ro dale po ngalatala ya ko parinsi na Sayyidina Ali pa ke maka kanja pa maka de Sayyidina Ali khais na mo ukuliman na te ko dale ku tak din na to de na jaji nandre ya ko dale ku me na pura nato ro po ngalatala ale na patati ka to pamalaika na suro mantra ide na mungkin salantara iya ko tim sukses menari salantara iya ko malaikat de na mungkin na hita bolata tanya to patugala na tay makareso niya le dale tani aja takara po magala ya no makareso pa sogi tani ini gala na tay makareso na sogi de ga chayoli sogi patasi
Natu hatangaban ni sigan rusu mapangerok-ngerok dega. Dega ite menanam dari polan apa dia naga na bengkel ka motor. Ina melo mendre takan cito ni motor dega. Ya kuwata man hay sinadaga. Karutas sipi kululak di natongka bawang ni bataw je de mapangereng-areng o kilo na masigi tapi dito ka kumaranti dega ka kumimero kampon na to makanya mana patas yo ko isa masigi. Jadi kene galay makarasi kipadong ngai de na de nakada po ngala tala walengi dale taw milodong dito nakada walengi dale taw makalay makareso de iya kene padong mo ni pasogi te pa na de nagaga ustas mamotor maka pra lutumanan ni kini Pak Dongan na ustaz susumilo dong. Kema bicara Pak Dongan kita jeje tak ada Pak Dongan. Iya nah haromadari tak ke janna-janna. Kalau ka madawo ko Papua lo ka madawo ko saliwa provinsi. Madari yang tahu lolo nasa Pak Ustaz age baca-baca nama ditosogi 5 ni otona. Aku nanya to mutan na nama motor umiate. Na 5 ni to mi ko nakakene ni te malaikat na micawa te. Maka namanya nagkakukuto bilo Pak Dongan kasogira na mangoto nuti ko 5 ni otom na nape mamotor ustaz te. Jadi tapi ipa guru apa ya kamana barakaki betul na tanya Pak Dongan ya aja tak kada milodome na de pernah to jaji na patan ti dali buang Allah taala de pernah to jaji ina tu ampai ang kami iti poko to sogie alena pamalingi to kasesye iya cuma carana tina tu na isuruki masidak kay suruki masumba maka nabita as-sadaqatu tadfa'ul bala betul ngene tu pasidak na tola balai aja na kan na musibah mas na pamasu palura gabacia masidak kam polo lahar na to na mulupay napay itu masuk mana sila potona dali na bengkele melona la Ire, maloli sulo rumah sakit maparesa deje kagala sana runtuk manda di Pak Burama kasoli alin ta siratu isa bulan ta 3 juta ini me paja la sa tau sekke ya tu nama kana bita dau marda kum bisadaka burai wila sabu na sabab pasidaka maka na maji pia umalasa sa sampai 5 sidaka muka oleh ni tu nule pasu sudosa jadi aku to malasa jan tapakada pasawi po aja kada ki po iya ku iya na sabay dosa na usa sabadu malasa tapacingi dosaku na patapasaula saku mapacipi po apa bisa maka dia aku ya po karena kesalahanku tak dampoin kesalahanku tapi kalau untuk menambah keimanan talinga asa baraka mulai aja tapakada pasawi po maga man aja apura si mapat diutuku mangilu silaka ku dari kipak itu jadi kadangkala kita itu ini syukuruki jadi makanya ubasangi jadi kehidupan begitu Pak tak bereng dito tu gaga tahu magala masidak apalagi ko ramalan iya apalagi ko aga jerosan Lailatul Qadar di aja nata sila dan lalu Lailatul Qadar nama gampai lolong Lailatul Qadar maka dapat ko carana lawan ni mak bere jama sampai jangissa napa mak bere jama to sampai subuh maka dia nabi tanigi man sholat lisabil jamaati siapa yang sholat isya dengan jamaah maka dia seperti sholat nisful lail pada ko mas sampajang si puluhan ni iya ko mas sampajang subuh bere jama pada ko mas sampajang si weni bujur na mana satu ta lolongan lawan ni mas sampajang isya napa mas sampajang subuh bere jama mana sadita lolongan namo dia tatarawih ang kana to manasa talolongan napa masumba wani-wani ta 10 sabu manasa talolongan kinro tiamelo na dia taruntui iya ko mapamulay si di ramalala to 20 serama to tasumba ta 10 sabu manasa taruntu natanya saliwan na ulan ramalan non Lailatul Qadar ilalan na ini magampat to maka dai halangan ngapo kaya ustaz di ulo masigi na dia na marigaga ko halangan aja na talo masigi di tatakirigang itu pamika to nasa dina to masumba to halangan na din ya tete masumba to halangan ya tete masampajang itu titip ni itu tapi aja to sita kada sampai ada lagi imang pangurus 30 sapu sa tapi wani-wani si sapu bapak di ulu malaikat itu saya buran nak beri na pe tapu asidak kaki makanya aku subuh salah subuh sidak ke subuh apalagi macam panitia maka raja kota amalna penemuge rupa na selesai ramalan ya dia benar pegang aja tama seke na dia kaga tahu ba masidak ka kasiasi dia kata sapan garo ko baranti tahu magalae masidak kan kaga kasiasi de nasaba nabi tama kada dia kaga tahu pakere nasaba pasidak ka apa ya kolak bimuat bereng tatak ko nang parewang po Allah taala na nisa po Allah taala makada iya hataku macca magala hapa mimpai tahu iya le to lialen niya to iyo po ko makaikat di itu maka dawe de apo je ustaz mako cipi-cipi meti di ang kaje keluarga kasi anak-anak masih kola butuh to na magampamo to komelo kilolo nga ngapala air galas bawan no ko total litalo 12 tatilo masigi yan natarawe te tabagi ni
Itu hari kita pakai tema pabuka. Dia naman igaga pa. Namo ayon galasmi. Maka da siya gami ito pala matandra pala nito. Ci di meto tau ipabuka. Malulungan niya pala ko to. Pahala niya to maka umro nya man nakipabuka ite. Tapi aja to siya takada ada mi pabuka yale man to apala ko deni ala yale mi bonus siya to mapabuka. Ina tu ampai tapos at mapabuka ko ani giliran na yano mapabuka demi jetu nakada panitia giliran na yano lolongan apala puasa seko giliran na yano apala demi na pau yung makoto mika po to kita puasa na nasa uya sinatuju oh para kan makataw dari kin jadi kaya ko dogolo inasa uya akadua yadu cicam ni iya ko deci de na mari makuli-kuli. Iya, dia nomor gaga. Aja ta masela nang kanalingi pong alatal. Iya to maseke pasu itu maseke to masuk poli dale itu. Nah nesa malaika maka dia siwat di bawah. Nesa pa. Jadi ini kuncinya dalam kehidupan. Latu ye tati siya te macaramu ka dito ko na mitalada. Ha? Dito. Ye. Oh dito. Oh tatean nang nasa baya suruk tatean na liwa 10 menit. Iya, latu tatean na di. Iya. Pa 5 menit kita. Jadi metal ada kamake amacara mayasang itu limelongo pijamay maringkalingan tulis sigarigi manisina. Karena kaji pacara maci apa aja. jadi makanya saya wasiatkan itu. Kemudian iya ramalapa lai kali 70 tu ibadah tasi dia ibadah. Jadi on asam paja subuta itu setara dengan 70 hari. Iya. Setara dengan 70 hari. Tapi aku saliwan na ramalak deh. Iya mikulalan na ramalak. Jadi setiap satu ibadah di Ramadan itu dikalikan 70. Dikali 70. Jadi ia tuh hitungan nak puasa ki siulang berarti 30 kali 70. Makir bonus. Yan tu ampai kung kataw rusa ipuasan na ko ramalani. Madodola da kamay hipole galungi. Nataparewa na say madodo ni kumaki na rusa puasan na. Namo na sili isaliwan na ramalan. De toci di denul le pada lalan na uran ramalan na saba ya kok kilalan na ramalan ikali 70 ko isaliwan na de. Yan tunah kada na bita. Namo mutolay de to na pada. Denul le pada sa si direkeng tapi nilainya di sisi Allah de na pada. Jadi itu ampai tak gangkul yang lalu ma puasa pak itu je tu puasa itu matapa mioli ternyata mawatang. Pak makai gatau gonro meraja badanan apa tati 10 mangalai sawaya rakon ni do angkat tau mato kasih we doro namo joka na tam masagala to najrin rim mania jena tapi we gala pa mapuasa pak tepat na punay iya makanya makadami tu ya ayyuhalladzina amanu sini na tau matapa pak ya ko to matapa maringa mapuasa namo manre tawe na sanre mo koy ko poy di sesade yan ako tawano na say naisapuang makare sinasa na semua tupang dia agak di nisagi pung lai ko meron roy jadi kecuali memang dalam keadaan terdasa nah itu jadi aja to sita pas salat da imakada taro nak mati ko mapuasa mo ay de nako iya de nako rogamay pada miko to masampaja nang katau jaga to 5 dempo ade lalo ko aja munro ko to pain katau to nasa mati sahi mo to dia mati salah mo apa misang salah ibion rongi menyelamatkan diri lebih utama daripada mengerjakan ibadah mau itu ampai makai kapak de na to manre de gaga andre runtu na bawi na subawi mani bawang na de na gaga wa di andre leng Tandre apa maka de mati ka aku dewandri demi menyelamatkan nyawa Andre tapi aja to si takada takalamoy naigan rusu talupan deh makanannya hanya sampai untuk supaya tidak mati makiro aja to si maka de takalamoy gitu pak itu bahasa takala bahaya tuh mak bagi nasi dos kita nasa takalamoy nala 2 setan itu nangka maka de takalamoy itu bahaya makanya saya wasiatkan jangan jagaiwi cuma ang kami tu tahu pa dia perhatikan angka hadesa na nabi man akal al haram siapa yang makan makanan lantuk balu salat wa 40 yauman mania nigi kita manre andre harap patapulo sona patapulo wanina itola ibadah iya bahaya tapare salalu andre we bolata idi bapak-bapak pak galunge lau kamaki agalunge tite telo iti na parewa na idadda na ipake manre subuh daga aga patapula sona na jamu puasa itu iya jalalo tercapai ingka kamanu ite makor mega apa tuh nasa wah daripada nandreasu gitu kaki nasa daripada sumandre iya ko sumandre deni tanai
Ya kuidi manre dena halala. Kecuali ta sappa ya rumah kada kega iti matelo nampa ta sappa punana ta podani maka da ye angka iti ta polo koro dega aga iti lenna angka tello na he angka tello na lawitte ya ko maka da itala ni halala ni yang ikut itte bangin apa kada daripada nandresu ini natu na jemu apalagi ko nalai baineta na baului napa ipake deje gaga patapulos sona naliwa nga sola para tulisi jemu mopi apa patapulos sona nu haram hati-hati ki makai ka tupak makai ka hati-hati ki guru sekolah ko ramalangi law mapak guru te serapi na law sekolah tati dua rewa ni lo bolada matinro sisa na matarima gaji na tarima manang harato ya tu yan na tukunan rin na ay gimpe deje na may pudangan suruh stase warungi deje na may mainga kasi din na stase kamana ni Pak Baru na may jay ko charana nanu gimpe nanre din may madeching makotiha bayi ni chay pudangada warang para din sakaki makoto Pak mapanin niya bita ko si Balye ko tangkoli aga sana iya panen ni iya ko pakanyaki sakkan apa iya nasakka na de nasu tatak makasolang na carepa apa iya ko carepa de nasu tatak kina solangi yan ang kagagayan rilolo carepa apa makri pasu isakka na namapacing isa mo kapahag pasu isakka na namapacing batungan na iya ko lagga iya tu mapacing monre berarti carepa na talaga itu ampe di carepa de tu na mega 2,5 mi mega pa iya ko ase makoro 5% apa ya keresoy manamo yo po biasa ko nakan 10% ko tada hujang laita na to nga minapaitai ya makoko makomporo ditawe makapote gato na sa matchato atus ta si makde kinatanyali masak da chakko na makomporo chato atu na sareki seko perse de upo dami tapi tataja mo iya upa iya magalu matoka kagalu ko mencari magalu nga ang katogalu ko penano ya kalau kak galung ilo po dami to kada salama ko menre pa sakka na me katu waje ang katu na sikola me manre ya ko manre balo ilo po da balo kada je manre pa katu pun na ya to lo po dami to kada je manre ya manre to katu tau de nanre to pa ang katawan na to di to nga alhamdulillah barakat dan angkali ka pa balo pero maka de no dia benar itu lo po da pa kada lo bado sapa ko rode nak bajasa ka bukan rusu ye aja na ya tu mujama po dami de to wa kada lo manre se na ya kadama ya upuro wajah sekat dia tu jaga ini betul pak namo api de to namelo mandre gage ko makanya pasidakan yana tu Nabi Ibrahim na bawang ipalina kanyan roko bainena ina tolina sidakanya ko to kasia-sia jolo muli to kasia-sia na si bawangi mandre laitunu api Nabi Ibrahim 40 sona 40 wanina kilalan api na denan re api madaga mariga gaulina na sabab magi sinin nan rewe tamay manci juga ko takalena anu puramani sidakang namo api de to namelo mandre na tunu api memang tapi sifat na api matunu na cabut ko Allah Taala. Ina tu ampai kong katong makanya pasidakana lalo miati ko kibolana de nanre itu. Dan itu sudah banyak terjadi. Iya to ako de na makanya sakka na de bali boleh mi matunu ropo na lette. Na ropo memang ko laga icarepa na kagade itu Pak. Jadi pakanjaki aja na masolap panapah Pak cinampa tu ko melo ko Allah Taala supak kasolang si dia gaga Pak. Macarepa na mon manci pasatilok idi maka raja ta sambara mala sakka de kamata barha mala talatoy manci jare pa to pak mega to maka majasa ka tay alena na perikantong iya nasa iya je barha to anak yatim pak de di kambo na pada lumuruk nan di pulau na yatim mana mual te ko baku itu jadi ke ketoriwan di SMS ka nasa we malasa-lasa ka nasa mapat di ariwi ko ba nanangapo ka rusa ay puasa ko dako magame mong merusa nasa malasa ka dako na malasa sana te kompat di meriwi na mapat di binasa gi makada sini na to malasa madusa puasa dako makundru to pakalan melo mana ka melo rusa ay puasa na nariwi na mapat di dako tanyala sama ko itu isuro madusa ka puasa jadi makala ka to karo tawe mangkali ka cara manapasilap po ba mi makada di na waji mapuasa to malasa nasa mapat di ariwi ko itu baca ju poda kada de tapatar puasa tatanya mako itu madusa ke puasa ena popoda maka de ko masampaja sunat subuh kita baca alam nasr rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah barakaat itu de nakan naki lasa-lasa itu di buku di utu aga ko insyaallah mabela itu jadi aku masampaja sunat subuh alam nasr rakaat pertama alam tarakai rakaat kedua insyaallah dia ko ya rumah dari mengilu-ngilu tu na yamutu tapanan nunga tak dengi itu barakai Allah Taala nya tapala mo ro to. Oh ya alhamdulillah aja tuh saya tak ada alam nasar
Allahu Akbar. Itu jadi baca surah Al-Insyirah kemudian alam tara kaifa. Sakira ieu nu pangolongan Bapak Ibu sekalian, mamagi-magi napa barakai pong Allah taala. Kita usahakan kasiwengi kanjaki ibadata selama bulan Ramadan. Pak to mau pak ku hidapi ramalapem ya kuna lemuki kesempatan pong Allah taala ya bonus na lengi nabi teh bulan ini adalah bulan bonus. Pak itu na malampi umur utama kadami nabi tegang kami 60 na 70. Ya kung ka keluarga ta mati kuna dapi na 60 na tong umur na aja tahu malah da masara. Pak pangubi na meto nabi teh itu. Nilaw meto aja na malampi la da umur na mak. Aja na padong mak dulu na dapi sirara tu na tahu sisa butaw. Idi 60 na 70. Maka na magay mitaw inabita ko makibuaki dosa na to metalan. Ni baik kung kapaboto nan 60 na tong umur na dito to na metaboto. Palimatan dari 40 tau boto na pa aja. Ia menako sisa butang umur na pa boto Muhammad. Eta pagaboto to mangingimi tay cia mate. To yun na rompay nilaw na bitaja na malampe. Ito na to nilaw na palapi-lapi malak madicing. Makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tagang kuliah ngi dikurang-kurangi cede jama-jama linoy untuk fokus ibadah. Iya, jadi Pak, itu kurang malangi menyemeringa-ringa jama-jama mengaji magampang, mas sempaja magampang, panu-panu itu masih gie biasa kurang malangi. Apa cidi maniyewa, napas sumani, apa purani asakira setan. Iya sakira meti, maka meti nabita, lai buka pintu na suruga, itu tuh pintu na neraka, jin, setan itu diikat. Jadi itu ampai Pak maringa loma sampaja subuh, maringa loma, magi cidi mani napas sumani yewa. Iya maka remaja penang katau madosa mo postas kurang malangi kamu perlu macan rimage, tanya na setan itu. Aja tak ada setang macam itu setang itu maka puranya sakit untuk dia mau memusalahkan itu dan dia napas sumani makanya dua musuh nafsu dengan setan. Nah setangnya pura sakit sampai meringan mana meringan mengaji meringan maga tapi itu nalaba ramalangi matu ai men kan tatutu pe mas tatutu di koran nalapi ni sujadana di mana gagak tamah rewa si pe menolok gitu apa magi lepas si setangnya maka dia si pakasuasu tuh makanya tahu usahakan minta kepada Allah supaya istiqamah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.